Kaži mi, loptice moja mila, ko je najbolji? Lasta za srećan put. Ratomske banje, Gornja Trepča, pozdravlja vas vaša Mira. Terra Lazarica, vina sa krunom. Za ljude koji grade, za godine mnoge. Polet Novi Bečej. Voda koja diše, Zlatibor voda. Atlantik vodka, snaga koja oslobađa. Rubin Kruševac. Aksa, čista ljubav. U vezi sa sportom. Telekom Srbija. Lasta za srećan put. Kažem, glicerin sapun, Max Bio, Floramid, Tač, Ohor. Rekao sam vam, August, Novi Sad, tradicija čistog prijateljstva. Voda koja diše, Zlatibor voda. Terra Lazarica, vina sa krunom. Help, Roadstar. Vaš drug na drumu. Voda koja diše, Zlatibor voda. Mi smo uvek svuda gde je potrebno ohrabrenje i podrška. Dunav osiguranje, prijatelj sportskog srca. Aksa, čista ljubav. Rat Transformersa širi se na naš svet, ali zemlja se ne može omiriti sa svojim desertikonima. Vođeni Megastomom želim za moći, unitit će sve na svom putu. Prenošenim zemenska vozila, Optimus Prime i sjeverski automati imaju moć da zaštite svet od desertikonog uništenja. Bitka počinje. Na čiji si ti strani? Da li si za automate ili za desertikove? Svaka transport figura prode se posao. Kupiti za 100 evra mesečno, a da nije novi Punto. Sad plus od četvrtka na kioscima. Kaži mi, loptice moja mila, ko je najbolji? Lasta za srećan put. Medveđa krv, snažno, strasno, divlje. U svoje ruke za samo 10 dinara na kioscima.